Mwandiki munene wa kiama kiu Abdulrahman Bahafadhil augire kiama gia KANU gitire na nganja ati Uhuru no akahotana thengia gukorwo kura cia president igatarirwo gicigo-ini kia ubunge. Yeye akikasirishwa na Uhuru Kenyatta anasema unajua Uhuru anataka kuleta mambo ya KANU. Leo namuuliza Raila kwa heshima na taadhima, huyu Stephen Kalonzo Musyoka atoka wapi? Stephen Kalonzo Musyoka atoka wapi? Na kwa mwena wa Kirinyaga muikariri gite wa kiama kia Jubilee kaunti-ini iyo Muriithi wa Kang'ara augire mari na mwihoko Uhuru ni agacinda na nimetekaneire na itua ria igoti. IBC is an independent body. Nayo igoti nayo the independent. Koguo tucokerie janji ugumeka mauga matikurugamia ballot papers. Ijue nasa, if you are not ready for election, Jubilee itogoretio ni Uhuru na Ruto, Ruto, we are ready. Mwetayari nywe githurano. Ekoragia hindi ya mathiko ma Mary wa Gicikareithi maria mauma itura ria Kimunye Gicugu kaunti ya Kirinyaga. Ngiribotera Inooro TV njitagwo Karuga wa Mwangi. Arũmbũitie na gũtũririkania